Kamakta aikoigi kanglay pak Manipur sina 70 years ujal abse today da karigam ta hong ba propangam dipino health asuk yana section na ko ai biri tha ponte churu tha ponte yu tha ponte kwa sa ponte ko ai kwa no ta cha ponte ko sigumba mi o yamada cancer haibal saktigar balaina sina lakpangam lagati swongi punchi jo ten kan lagati yo automatic line cancer may come to you anytime. So you have to take the precaution. Asan masabu hantana kanbado yate. Ay nga si noy bukalis diko. Tunggi yumbiren, tunggi mapi mapower kadaba. Kung mayano matik mayay le badumba na harun ni hanay na kalim ng sin. If you have the desire, if you have the passion, if you have that strong love, if you have that goal to be a leader, yes. So I don't know what I'm going to aduna ni say mamang is panigip daw. To have a goal, to have a destination is so important to be successful in life. When she the my pake, any field the book when she the my pake hargati. Ay koi goal ma thamba mathok tayo. Panthung ma koi yogi habi mathok tayo. Koi wakal jil lay dan ba. Adu. Okay. Ngangbam Shantikumar su ready the labor money. Ngangbam Shantikumar gi di yamna toidon hedona hydrogasu mayamna dum hena khangbiram nani mayamna su khawna ngai raga dum lejarak laba karmakanda mutang Ngangbam Shantikumar gi taba phangsaga de ge ase na Ngangbam Shantikumar gi si introduction pi le raga di ngasi gi event se hore bo chat tawma le duna introduction se ai dum yamna kano tawjara roi gi haiti hai bada loiba nai roi da hai tare ko adubu khara kitang panba yaba hai tare adum Ngangbam Shantikumar na hojik mahak Taiwan da professor oina leibani professor oibata natana sanabagi lamda maroina body building da su hogi international gi mingchat puraktuna Manipur kanglipaki phiran ga ngaktuna hogi mai mayam pubir khraba dugum misakamani adu mayam nasu thoido hendong na adum thengna biramni ekoi gi mamangi Dynamic Manipur gi inspiration da su kyar khana adum hangbi khrabadi loina na Ngangbam Shantikumar masa maksu ekoi gi ti advisor oina Dynamic Manipur gi advisor oina laibi bani matang sida sum aina aigi personal oiba wahi macha am khatang Ngangbam Shantikumar gi keno sida insum ngasi gi inspiration siga sum mari lena na haiba tare ko ai maramdi engon su Ngangbam Shantikumar gi dagi wahi oina inspiration inspire to gibo wahi ama khaktang sum ai share to jage Ngangbam Shantikumar ga ai khangrak badum yamna kuire 2004 da aina Taiwan da aina like tam sapade thengnarak ne Ngangbam Shantikumar na hairak pada wahi ama ai husipo dum kaudri still ai practice story ai still ai su amu ai gi students in dum haiba kari no hairaga never give up the moment you give up you lose have por ma hai ki Ngangbam Shantikumar na ngasi phauta ai adum ai kauzate Ngangbam Shantikumar gi haripa huziki matek se don't give up if you give up you lose have se aduna give up tawdraga di adum soidana phangani masigi si maroina youth sing da naha sing da koi gi message se Ngangbam Shantikumar pibi gi message si thamoi da thamjin biu haininge masi haragai Ngangbam Shantikumar da mic si sinazarage Ngangbam Shantikumar ready leipiragadi over to Ngangbam Shantikumar later. Hello. Tai tamo. Good evening. Taiko. Koi mamangi speech kara mayak sing sum ta de taro ni am pakale. Han maktada koi gi ngasi lakpiri ba koi gi koi uji se koi video do basi koi tamo yung Manil Kumar koi uja Brajendro degi uja Pedamani Samananda loinana koi gi ngasi gi Dynamic Manipur gi host riba koi gi inaw bidhan loinana koi gi ngasi gi thorom chida aroi ba thorom chida koi gi thorom chibu yaubi gani
haidana saruk yabiriba koigi arapa mede anakpada lebiba koigi icha sing haitare ko ki inaw sing chel sing mayam puno pu an mamaktada kurum jabalo na taram okchari ngasigi topic si matau karamna aikoina mahai masing tambada amati punsi da mai pakpada karamba adi akoigi factor sing hiram sing mathau tai haibitugi matangda habitang share to jiga mayamda akoigi Apple company akoigi Apple corporation ko akoigi iPhone iPad adagi Mac notebook na chingba akoigi puthok sing asi puthok piriba sigi akoigi Apple corporation gi founder hokdok piramba amati CEO oina lebiramba akoigi mayam hena sak khangbiraba akoigi Steve Jobs hairiba mioi asina mana siram dai gi matamda magi hospital gi pamung dida hippaga mana yamna nungaitana wafam am thamme madudi karino haibda smai hai mana atopagi mi yengda atopagi mafamda de ehakse the epitome of success haibdi mai pakpagi mai pakpada kam thenglaba adegi sel tum ayong na pairaba maming leiraba adugumba misak amani adubu hairiba potlam singa se uji asibagi pamungda tadun leiraba maki mafamda di value amata yaude meaning amata yaude na mahak hairame yamna nungaitana masi gi hairambagi wan thoksikari no haibisi akhoi korene na siko lungasi gi topic maruina kegi how to balancing social life and regular exercise or sports participation and study for a better academic performance and future success haibdi matau karamna kuna social life si adagi kuna changnai sajel toba changnai na sports toba aduga changnai na sports competition na singba yauraga amadi kuna changnai na lai shu tamdana ahum masi jelaga kamai tana kun tungi punsida mai pak dage haibisi matangda yang na share togdadamni adu ngasigi si hoi noi ayam rendi class 10 adagi class 12 ki exam thadori banina hai adu noi gi the focus taroga ko ngang si na share toksin haina bani adu waina sum khan bada the coming test the coming exams is not the last for you so sila ibe exam jina na khoi gi aroi ba natabani na ayak na ngasi yam na focus tawning sidi akoina noi gi handak la ibe parikha si su exam si su loina na tung lak da man khoi gi punchi da kamai to na mai pak da ge haibidi matang da hak chawrak na hak mayam da share to jage so khwai di ga har bada hak na share to janing si why social life is so important kari gida makta social life si khoi social life si haibidi social life haibidi khoi na atopa mioi singa matau karamna khoi na afaba mari ji thamlaga makhoi ga thabak tawminnaduna ekhoi ji punchi da mai pak da ge haibisini haibidi akhoi gi punchi se khoi ji tom ta leiba ya de ko akhoi as a human being as a social animal akhoi na mioi ba khoi ji tom da leiba ya da ni na khoi mi gi mateng ekhoi mathau tai akhoi na atopa da mateng pang ji mathau tai aduga atopa gi mateng su akhoi na lobo mathau tai sina ni akhoi na social life si yamna maru oirise social life yaudragadi akoina social life ji mari mata akoina atopaga phaba mari thambase leitragi akoina punchi da mai pak laga su akoi punchi da tung koina nungai na pan bungamje si khudama maina hujik mamang da panje ke ba Steve Jobs se maji ya pawi maji hujik se ma ka me hinglam ba taragadi maji
400 billion US dollars magi adugi mapu ma network oya ba ma adugi senfam je lan tum je mangde lege dam 400 US dollar ni ko hai 400 billion US dollar adu ma yam nganna jahi yang kai taruk surpa matam da 2011 da maji cancer na pancreatic cancer na nadra maji laiki deba adu mana siram daidru man hairame yamna nungaitana yamna regret line hairame ba aina aigi icha singa amadi ayaki loinabi icha sing amdi ayaki nungsiba maru mapang se aina matam makoida matam pigi da do ai ngasi di nungai ken man hairame ba sina ta ku de kuna social life se have social life na ni matang ja panjari ja pagi how to have good relationship between you and the others, especially your family members. Maru oeba. Habdi nahak na kalmo punchi da mai pake. Any hiram da ko chemistry da oigra, physics da oigra, math da oigra, English da oigra, sanaba da oigra ko. Any field da no mai pake habdi. First, you have to have a good relationship, especially with your family members. Why? Karigi family member ga yamna apaba mari lay bagi maru oirisi mathau tarisi karigino haragadi. You get a lot of support from your family members. The true support, the true love, the true affection. Because of the true love, because of the unconditional love, you can get a lot of support from your family. Na koigi family dagi aseng ba nuksibadu laibanina. No extraordinary koigi energy, power, pangal shakti. Matik mayasin na koina imungi manung di pangbang ng maneba. Adu tanatana na koina na koigi atopa classmate ne kangde oja ne kangde moiga apaba mari thamagadi moina suna koigi punchi di any hiram dana koina khona bada soidana mai pak ne moina mateng pak neba. Aduna ne koina why social life is considered so important in my opinion, and this is according to my experience. Aigi punchi da thengar puni matung ina ko. Ako'y ngasi bawda sige stage na yobang amdere ije ko'y macha tara put man ng paidi at tumbani ayaksi machan pa tumbani ado ko'y ji tara je ani suna chaba pang panatewa ado ko'y ya wana like me ado bo kumai tong sige stage da ko'y ngasi yobang am ino abdi jawla neru da PhD torokna DM college da bachelor loshalaga jawla neru da ko MPhil master PhD suloshaleva ado gi mathakta Taiwan da la aga sagi aina INBA Taiwan gi president oiba ade INBA Global Asia gi president oina ko natural bodybuilding support ba adagi 2017 da the Hall of Fame bodybuilding Hall of Fame ji Asia da kanam telikte ai ondani phangi ba 2017 da adudagi 2018 da INBA World Ambassador hadba mingthol se ay kakani world malengi ni oy amata da pigidriya ba adi aingon di pidem smai to na sana ba da su adigi lai shu da ju thabak da ju sigi phibam da york ba haibse atopa gi mateng yaur eba maru oina koi gi imung manungi nuksiba imung manungi support ba amadi akoi gi ai sing imanaba sing iram dangi irei chasing yamna aingon da support to gireba madu gi support aduna aingon da suke matik Thogat piba, puning thogat piba, wakal thogat piba, aduga pangal sakti jahat piba niya. That's why I consider social life, especially how you relate with other people, is so important. So try to have a good relationship with everybody if possible. Maruoy na ko'y imong manung se sigana mari tham na khona gadam na. Aduna sana Steve Jobs na yamna nungay ta na mana leki dabdo. Kari gino haragadi mana thabak silingai da magi Apple company ki thabak silingai da mana magi macha nungsiba macha magi nungsibi loina bi moida matam jamana yamna pikhi deba madu ki damta mana siram da yam nungai tana madu hairga masi keba ahan ba sini social life say that's why social life is very important, so you should try to have a better relationship with your family members especially, and also with your classmates and with your teachers and with your friends, so that you can get help from them.
as well as you try to help them. And this way you can help each other. And this is called win-win policy. And this should and mayam da thamjanam gisi kogi sports, regular sports. Why regular sports, or doing regular sports, doing exercise, and doing regular participation, taking part in competitions is so important. Kari damak koy na chang na sajel to ba. Chang na skin do falong upsan ge. Chang na sajel to ba dagi chang na sports sana ba natraga chang na koy sports competition gumada yaw se sia koy gi kunsi da mai pak da maru na koy lai lai shu tam ba sida ko ang mateng pang ya ai masi maram dai choi lai ka koy na sajel ji chang na to ba matam da koy da physical le koy je fit oi ba khakta na tana kari gidang ta koy physical fit oi everybody knows, you all know, right? Exercise is good, but if you don't do yourself, you won't feel the benefits. Noina sajel to visit fai ha di noina khangam gane ko adu noina sajel to bi kanab se kayam kanage ji noina sajel to dra di khangoi adu sajel to ba koi di khangem se adu koina university da koina Jawaharlal University da ade DM college ta mukma ta na koi di khangda khangna ko masi ki kanab se koi imung manung lai la chu hai tam ni ma pa koi lai karim hai tamina moina sana khona ba gi lai la chu karim hai te koi ma pa ji koi ji couldn't eat a soy to buy a company. I don't know what could be in a namaga, muy identified the web, muy masam test, saktak, muy saktak to saktak, muy kubin and namator. The one that are quite a quasi, Manunga Lalish, I do like them in a quite come up there about for a pata brado. I do like it, live up over the geek when I'm job with the geek. When some chang and some sana give us down and some captain yaw give to, I don't say, Kana Panga Mayam day. You in a deal, line up hung air by Yamana. Could I want to have that? Yamala, you know, the young college is one of the best colleges in Manipur, right? You show them on a Kali, the young college that way, the young college is a Himanga or English major lorry, the young college might understand. At the Matunga National Test, the Yaru with the Jawaharlal University, New Delhi, ladies, is one of the best universities in India, not only in India, but also in Asia. Asia, Gimanunda, in the one of the best never. Today the live book for the York High National entrance is York with the live book for the actually York A. Live book provided over the live book for the Isana Dumohin by Tariko. Luck comes to you when you work hard. When you never give up, like Bidhana I give to call. Never give up, then success and luck will come to your life. I do Tajaba, some Tajana when I say Jenu get TSC pass or Kandas mana, Tam give a chitaco. Sana was a quite from Sana Reba. Jenu Daduna, Sana Pisa, Jenular Pisa, Jenu Sahini Paler, Pidina. Mr. Delije, married a glow ever. Aduga, Mr. Northern in the home luck, I do overall Amura glow ever say. I do like them the Tamanico. I do say J later than a son of a pin of later than mess bill pin later than mess bill the Shell tap with any pivo, Matamchana Pibangam Dadanaba. Mess holder eviction listen, Amlay, Kuna Chap Chaba Yadre, and a mean talk with. I do the talk with the agent, number one tarim. With bodybuilding, Sana begin number one, the Maitona later so, what are the Suko, which Sana of a Chedum Sana ever. Sana Aduna Sana Bagi Kana Sington from a Karikana when Ozana para Takumatanda, a question Lokshin Bayam, Tuna Lokshin Bangambe, Maram de Quigi, Sanavamta, when concentrate or Gakuna, putting the Changa or when a Yochi Tankalendo, when a Wakalama Kalaga Yotankaria, when they were dona, putting the Changa, Sana Bagi, a quick habit to Lavinina, are they happy to Malay, putting Changa Tashin Bagi, Aduna. Are they putting in a tashin bagi? Are they hard work to Giga? Are they concentration to see? No, in a son of the dumb air. I do see Matam I have Kangude. I do Kang the Kangana some son of a farm, the bagi, some Yarogi, some kind of Fangi.
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯒꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯀꯦ ꯌꯥꯎꯒꯦꯅ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯨꯝꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯈꯨꯇꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯖꯤꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯉꯟꯇꯥ ꯆꯠꯂꯒ ꯖꯤꯝ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯔꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ if you exercise medium to intense exercise more than 30 minutes you get a hormone ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ endorphin 하이리바 호르몬 제 아코나 카리 하나 강내가 happy hormone 하예 그 happy hormone 하이비세 you can produce your body will produce 너기 학장이나 거 사질 도마좀 부탁하냐봐 하이리바 hormone 제 happy hormone 지나고 아토파 아코기 무체 change 도나 happy 오네나 바 누가이나 바 hormone 카람 레이데 바 카리노 합다 그 toxitonin 거 adagi dopamine adagi akogi amadu kaw smaitana ahum amaju leibne or punna akoi happy hormone mari leyo ko sigi mari se sigi ahum tongana ma leibse sigi ja akogi exercise tobda thoiba endorphin ai se masina amuke hena mapung phana thon leba smaitana akoina thon basina akoi se pungning wakal nungaina lehalle aduna ne noina noi tarabro noi taramoi ko sportsman amana moi pe sel pai to ko moi je moi je maming yam te pujuna te sel yam pai bijuna te ko ade thaba chobo to bujuna te moi je adu moi na suicide to we noi taraba